kane mwiza cyane ku bakunzi ba Dani Hambo. Tugeze kuri tariki 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, asigaye umunsi umwe wonyine wo ku munsi w'ejo kwa gatanu kugira ngo ukwezi kwa mbere kube gusozwa, twinjire mu kwezi kwa kabiri. Ubwo ndabasuje cyane aho muri hirya no hino hatandukanye, rero mbifuriza kugomeza kugubwa neza mu mirimo muri migi itandukanye. Ubwo nigero kujya tujye kubana mu makuru y'imikino itampera hano mu Rwanda, nkabwira ko ikipe ya AS Kigali yamaze gusinyisha abakinnyi babiri, witwa Jean Spenshi Mirimana wavuye muri Kiyovu Sport ndetse n'uwitwa Anthony Bikora nawe yavuye muri IUS Haka FC. Bose bakaba basinye imyaka 2 muri ekipe ya AS Kigali. Hanyuma kandi twerekeze no ku muzamu bita Habineza Fisi, uyu ni umuzamu rusanzwe ukinira ikipe ya Etoile de l'Est. Bikaba byamaze kurangira yerekeje muri Bugesera Football Club, akaba yatanzweho miliyoni 8 zose z'amanyarwanda kugira ngo abashe kwerekeza muri iyi kipe yo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Hanyuma ikindi gihe hari hano mu Rwanda nagarukaho ni imikino y'igikombe cy'amahoro ari ku mubari n'abategarugori. Hakomezaga imikino yo kwishyira kuko ibanza yari yabaye mu cyumweru gishize. Hanyuma ngiye nyinyuramo imwe n'imwe. Macoba Women Football Club yatsinze ikipe ya Kamonyi ibitego 2-0, ubwo na aggregate nyine yayisezereye. Hanyuma Muhazi Women Football Club nayo yasezereye Kabarebe Women Football Club ibitego 10. Yayinyagiye kabisa kuko yayisezereye nyine kuri aggregate y'ibitego 10 byose ku busa. Hanyuma ikipe bita Forever Women Football Club nayo yasezereye ikipe bita Bright Rays Women Football Club kuri aggregate rwose y'ibitego 6 ku busa. Hanyuma hakaza ekipe bita Nyaruguru Women Football Club nayo yasezerewe na Bugesera Women Football Club kuri aggregate y'ibitego 4-1. Hanyuma APR Women Football Club nayo yasezereye Manzi Women Football Club ibitego kuri aggregate y'ibitego 9 ku busa. Hanyuma Esi Mutunda yasezereye ekipe ya Ejo Heza kuri aggregate y'ibitego 2-1. Hanyuma ekipe bita Freedom Women Football Club yasezereye Esi Kabuye Women Football Club kuri aggregate y'ibitego 5 ku busa. Hanyuma ekipe bita Kayonza Women isezereye ikipe ya Impanga Women Football Club kuri aggregate y'ibitego 11 ku busa. Ni nako kandi ikipe ya Nyagatare Women yasezereye ekipe ya Rambora Women kuri aggregate y'igitego 1 ku busa. Nuko nguko byari bimeze muri mubari n'abategarugori ariko mu mikino y'igikombe cy'amahoro. Hanyuma regahite nerekeza muri ekipe ya Mukura Victory Sport, witwa Nisingize Christian bakunda kwita Bebeto, yamaze kugaruka mu myitozo nyuma yo kugira ikibazo kidasanzwe ku mukino wa gishuti wahuje Mukura yatsinzemo Gasogi United 1 ku busa. Uyu rero Bebeto kina hagati mu kibuga yamaze kugaruka mu myitozo. Yagarukanye kandi nitwa Samuel Ping Pong ndetse na Kizimana Zuberi. Gusa uyu Samuel Ping Pong biravugwa ko yaba yabonye ekipe mu gihugu cya Albania. Reka dutegereze turebe niba uyu muwinga wa Mukura Victory Sport Samuel Ping Pong niba azabasha kwerekezayo cyangwa se tuzaba tumenye ibyari byo nyine, niba agomba gusinya amasezerano cyangwa se agomba kuguma muri Mukura Victory Sport. Gusa amakuru aravuga ko rwose yaba yamaze kumvikana ni ekipe yo mu gihugu cya Albania. Hanyuma rikanerekeze mu bari n'abategarugori nabwo, ariko kuri ekipe y'igihugu yamaze guhamagarwa ni umutoza Rwaka Claude usanzwe utoza Rayon Sport y'abari n'abategarugori. Yamaze guhamagara rero abakinnyi azifashisha mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika ariko mu bari n'abategarugori. Tugiye tureba abakinnyi yagiye hamagara, abakinnyi benshi kabisa, ariko harimo nk'abazamu witwa Ndakimana Angelique akina Rayon Sport ni umuzamu, Mutuyimana Elizabeth akina Police Women Football Club nawe ni umuzamu, Uwamahoro Diana akinira AS Kigali y'abadamu, hakaza Uzayisenga Lydia akinira Police, hakaza Bimana Jamila akina Rayon Sport, hakaza Uwamahirwe Regine akinira APR ni kapiteni wayo, hakaza Maniraguha Louise akina AS Kigali, hakaza Uwase Andrexen akina Rayon Sport, hakaza witwa Mukahirwa Providence akinira Indahangarwa, hakaza Ngabire Aline akinira AS Kigali, hakaza witwa
Mukantaganira Joseline akina Rayon Sport, Uwimbabazi Immaculee akina Rayon Sport, Niyonkuru Bolette akina isi Mutunda. Hanyuma abakina hagati mu kibuga harimo witwa Kayitesi Alodia akina AS Kigali, hakaza uwo bita Niyonshuti Emerance akina Rayon Sport, hakaza Dukuzumuremyi Marie Claire akinira Indahangarwa, hakaza umwari wa se Juda akinira AS Kigali, hakaza Usana Sezawad akinira AS Kigali, hakaza Uwamariya Diana akinira Forever. Hanyuma abatayizamu harimo barongowe imbere n'uwitwa Mukandayisenga Janine akinira Yanga Sport Club. Uyu nguyu ukinira Yanga Princess nyine ni Yanga y'abari n'abategarugori. Ku munsi wo kuwa kabiri yafashije ikipe ya Yanga gutsinda ikipe bita Alliance Girls, bayitsindaga ibitego 3 ku busa, atsinzemo ibitego 2. urumva yitwaye neza uyu Mukandayisenga Janine bakunda kwita Kaboy. Hanyuma mu bandi basatiriza mu bahamagawe hakaza witwa Ukwishaka Zawad akinira APR, hakaza Mutuyimana Sandrine akinira Inyemera, hakaza kandi witwa Amizero Eveline akinira Kamonyi, ndetse na Mukagatete Emeline akinira Muhazi. Nuko nguko bimeze mu bari n'abategarugori nyine mu ikipe y'igihugu yahamagawe na Rwaka Claude igomba gukina imikino yo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afrika. Hanyuma reka itenerekeza ku mugabane w'i Burayi. Ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye havugwa, ariko cyane cyane mu mikino ya UEFA Champions League, kuko hakinwaga umunsi wa nyuma w'icyitwa League Stage. Yari imikino 18 yabaga y'amakipe nyine 16 birumvikana. Hanyuma dore ku ikipe Aston Villa yatsinze Celtic 4-2, Borussia Dortmund itsinda Shakhtar Donetsk 3-1, Barcelona inganya na Atalanta 2-2, Bayern Munich itsinda ikipe bita Slavia Bratislava 3-1, Brest itsindwa na Real Madrid 3-0, Girona itsindwa na Arsenal 2-1, Dinamo Zagreb itsinda ikipe ya AC Milan 2-1, Internazionale de Milan itsinda Monaco 3-0, Juventus itsindwa na Benfica 2-0, Bayer Leverkusen itsinda Sparta Praha 2-0, Lille itsinda Feyenoord inyagiye 6-1, ngira ngo ni nawe itsinzi ikomeye cyane yabonetse kuri uyu mugoroba. Manchester City itsinda Club Brugge 3-1, PSV Eindhoven itsinda Liverpool 3-2. Liverpool yari yaruhukije kuko akazi kenshi igomba kugakora muri Premier League, yamaze kubona itike nyine yari yaregeje. Hanyuma Salzburg itsindwa n'ikipe ya Atletico de Madrid 4-1, Sporting inganya na Bologna 1-1, Sturm Graz itsinda RB Leipzig 1-0, Stuttgart itsindwa na Paris Saint-Germain 4-1, Young Boys Berlin itsindwa na Crvena Zvezda 1-0. Nuko nguko muri UEFA Champions League byari bimeze. Hanyuma urutonde rero maginga yangaya byahise bituma amakipe 8 amenyekana. Ikipe Liverpool ni ya mbere ifite 21, Barcelona ni ya kabiri ifite 19, Arsenal ni ya gatatu ifite 19 nayo, Inter de Milan ni ya kane ifite 19 nayo biranganya. Hanyuma Atletico Madrid ni ya gatanu ifite amanota 18, Bayer Leverkusen ni ya gatandatu ifite 16, Lille ni ya karindwi ifite 16, Aston Villa nayo ni ya 8 ifite 16. Ayo makipe 8 niyo yahise abona tike yo kwerekeza mu mikino kimwe cy'umunani bidasubirwaho. Hanyuma amakipe azakina playoff na amakipe nayo 16, na nyuma ni hoto cyane na Atalanta 9, ni Borussia Dortmund ya 10, ni Real Madrid ya 11, ni Bayern de Munich ya 12, AC Milan ya 13, PSV Eindhoven ya 14, Paris Saint-Germain ya 15, Benfica ya 16, Monaco ya 17, Brest ya 18, Feyenoord ya 19, Juventus ya 20, Celtic ya 21, Man City ya 22, hanyuma Sporting Club de Portugal ya 23, ndetse na Club Brugge nayo ya 24. Club Brugge nubwo yatsinzwe ariko isibona tike gukina playoff, kuko ikipe yayiryaga isata birenge ni Dinamo Zagreb, ariko itandukaniro Club Brugge irimo umwenda ibitego 4 mu gihe Dinamo irimo umwenda ibitego 7. Ubwo rero uko bimeze nuko iyi mikino playoff izakinwa hagati ya tariki ya 11 na 12 z'ukwezi gutaha kwa kabiri. Iyo ni imikino ibanza playoff. Hanyuma imikino yo kwishyura playoff izakinwa hagati itariki 18 na 19 z'ukwa kabiri 2025. Hanyuma kimwe cy'umunani cyo kizakinwa imikino ibanza kimwe cy'umunani izakinwa hagati y'itariki 4 n'eshanu z'ukwa gatatu uyu mwaka. Hanyuma imikino yo kwishyura ya kimwe cy'umunani kinwe hagati ya 11
tariki 11 na 12 z'ukwa gatatu nabwo uyu mwaka. Nuko nguko bizaba bimeze muri UEFA Champions League. Hanyuma umukino wa nyuma utegerejwe mu kwezi kwa gatanu kuri stade Allianz Arena hariya mu gihugu cy'Ubudage. Ni stade isanzwe ari ya Bayern de Munich. Hanyuma ngenda ngana no ku musozo kabisa, nuko muri equipe ya Manchester United bamaze kuba bumvikana n'umukinnyi witwa Patrick Chinaza Dorogu ukina yarasanzwe akina ikipe ya Lecce hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani, akina inyuma ku ruhande rw'ibumoso yugarira. Ubwo ngubwo rero Manchester United yamaze kumutangaho miliyoni 35 z'amayero, wongeyeho n'ama add-ons cyangwa se amafaranga aba agenda yiyongera kubera umukinnyi aba yitwaye neza. Ubwo ngubwo rero uyu nguyu Patrick Chinaza Dorogu biteganyijwe ko uyu munsi wa kane ari bukora ikizamini cy'ubuzima muri equipe ya Manchester United, hanyuma agahita atangira nyine kuba yayikinira. Birumvikana n'umukinnyi wa mbere witwa Ruben Amorim nk'umutoza asinyishije muri equipe ya Manchester United. Ubwo reka mbashimire cyane mwe mwese twabanye. Ubwo ngubwo ibindi biganiro by'imikino nakagaruka kuri Dani Hambo. Hanyuma ubwo reka mbifurize kugira wa kane mwiza, n'abatangira weekend kuri uyu munsi muze gutangira weekend neza cyane ari fresh. Ubwo reka mbashimira cyane mugire umunsi mwiza na Rirukuki.